Buenos días con todos los pastores y pastoras. Esta mañana también, una vez más, muy agradecido a Dios por este hermoso tiempo del seminario de los 4 días. Este segundo día, estamos seguros que cada uno de nosotros estamos agradecidos a Dios. El día de ayer fue de mucha bendición. De verdad que como por medio del siervo de Dios, por el pastor, del siervo de Dios, pastor José, yo, ¿verdad? Podemos, escuchando la palabra, hacía que nuestro corazón, pues, verdaderamente como despertar a muchos de nosotros. Y de verdad estamos agradecidos a Dios esta mañana. De verdad sé que cada uno de los pastores, pastoras, hermanos, sé que hay muchas cosas que hacer, pero qué importante verdaderamente es dar este tiempo, estos 4 días, para darse, alimentarse el alimento espiritual, para poder así comenzar a darle como anunciar el Evangelio con mucho corazón, con mucha fuerza del Espíritu Santo que nos pueda dar durante este tiempo. Agradezco a cada uno de los invitados también, que sé que también separaron estos 4 días que nos da de mucha bendición. Entonces, esta mañana también, sin más preámbulos, vamos a invitar al evangelista Israel Mamani, quien nos va a entonar unos himnos y podemos cantarlo también. Qué importante también poder alabar a Dios, sí, con el corazón. Entonces, esta mañana vamos a invitar al evangelista. Adelante, por favor. Muy buenos días, hermanos. Sean bienvenidos a este segundo día del gran seminario bíblico con el tema Saliendo del pecado encontré la felicidad. Estamos muy contentos, muy agradecidos por este gran seminario a través de la palabra de Dios. Nuestro corazón, nuestro espíritu se regocija. Bien, en esta mañana vamos Leas. a iniciar alabando al Señor. Vamos a cantar Canción de mi espíritu, la alabanza número 192, Te llama Dios. Cuando la voz del Señor te llama, no finjas más su voz no escuchar. Por los pecadores su vida dio. Te llama Dios, te llama Dios. En pecado aún permanecerás. Postergarás creer en el Señor. Aparte tu vida del mundo vil. Escucha ya su palabra. Si rechazas la gracia del Señor, te perderás gran oportunidad. Antes que sea tarde, acéptale. Ven al Señor, ven al Señor. Sí, vamos a continuar alabando otro himno. Cantemos la alabanza número 330, Canción de mi espíritu. Vamos a cantar la alabanza número 130. Voz de Dios en pecado, vivía sin su luz, mas su palabra me encontró, ya Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Qué salvación tan grande, que Cristo viva en mí. Al llegar la luz del Señor, la oscuridad se va.
se ilumina mi vida, pues Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Qué salvación tan grande, que Cristo viva en mí. Como dentro de la semilla vive la hermosa flor, así anhelo estar con Él, su espíritu vive en mí. Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Qué salvación tan grande, que Cristo viva en mí. Como Jesús anhelo ser, llena mi corazón. Su palabra guía mi ser, ya Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Qué salvación tan grande, que Cristo viva en mí. Sí, esta alabanza dice: Cristo vive en mí. Después de recibir la salvación, Jesucristo vino a morar en nuestros corazones. Amén. Vamos a cantar una alabanza más en esta mañana. El himno número 349. Vamos a cantar Canción de mi Espíritu. La alabanza número 349. Cuando estés triste. Cuando estés triste, mira solo a Cristo. Él te dará paz en tu corazón. Consolación tendrás por Jesucristo. Ningún dolor es más fuerte que Él. Mira al Señor, mira al Señor. Todas tus cargas deja sobre Él. En el dolor mira solo a Cristo, y con su amor descanso te dará. Cuando estés débil, mira a Cristo. Él te dará poder para vencer. Nuevas fuerzas tendrás por Jesucristo. Él es mi luz en la oscuridad. Mira al Señor, mira al Señor. Todas tus cargas deja sobre Él. En el dolor mira solo a Cristo, y con su amor descanso te dará. Muchas gracias en esta mañana. Hasta aquí vamos a cantar las alabanzas. Sí, de verdad estamos muy agradecidos. Qué hermosas alabanzas. Mira a Cristo, si estás en la aflicción, verdaderamente Cristo está en nuestro corazón. De verdad, estos himnos pues nos animan, nos
nos ha hecho cantar con el corazón para preparar ese corazón para poder escuchar esta mañana la palabra de Dios. Y como siguiente también tenemos un video documental de la Escuela Teológica. Vamos a invitar, vamos a ver, por favor, adelante, por favor. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar personas que compartan el claro evangelio. Fueron diseñados para enseñar las verdades de la Biblia en construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, mientras el tiempo pasaba, las instituciones teológicas se encontraron colocando los pensamientos del hombre por encima de la palabra de Dios. Es tiempo de mirar al pasado rígidamente en el centro de la teoría de planes de los estudios teológicos y volver a un verdadero estudio de la Biblia que brindará fe en nuestros corazones y fortaleza en nuestros espíritus. La Escuela de Teología Buenas Nuevas ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra, haciendo perspicaces conferencias, adjuntando proyectos de estudio y comuniones de corazón a corazón entre estudiantes y profesores. La Escuela Teológica Buenas Nuevas guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrate hoy y conviértete en un misionero de Cristo, no importa dónde te encuentres. Ya. Y esta mañana también, de verdad, estamos invitando también, ¿no?, a la escuela teológica para que también, ¿no?, tenemos esta escuela teológica para poder también profundizar un poco más y a la vez también prepararnos y poder seguir alimentándonos con la palabra de Dios. Y estamos agradecidos a Dios y estamos invitando a los hermanos, los siervos, las siervas, para poder estar juntos y avanzar en este camino que es nuestro Señor Jesucristo. Estoy agradecido esta mañana también y esta mañana, prosiguiendo con el programa, tenemos el invitado principal para la oración. Vamos a invitar al pastor Daniel Toro de la iglesia Shaddai. Adelante, pastor. Muy buenos días, amados pastores. El Señor me los bendiga en este día. De verdad es un hermoso seminario bíblico. Saliendo del pecado encontré la felicidad. Como dice el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. De verdad, cuando nosotros encontramos esta verdadera felicidad, recibir el perdón de pecados por medio de la sangre de Jesucristo. Antes mi vida era solamente pedía perdón, 2 horas de rodillas, cada día pedía perdón. Pero un día escuchando el evangelio por medio de los siervos Misión Buenas Nuevas, pude conectar mi corazón verdaderamente con la palabra de Dios. Jesucristo me dio la verdadera felicidad. Ya no vivo bajo la condenación. Tengo la alegría en mi corazón. Tengo la convicción de que el Señor nos ha perdonado todos nuestros pecados. Vamos a orar. Invito a todos que puedan inclinar su rostro en este momento y vamos a hacer una oración. Amado Padre Celestial, en esta hermosa mañana, Señor, de verdad este es un momento tan especial en el cual todos los pastores, ministros del Evangelio, se reúnen para orar, se reúnen, Señor, para conectar nuestro corazón con la palabra, Padre. Yo sé, Señor, que hay muchos lugares donde falta aún anunciar este evangelio, Señor. La mies es mucha y los obreros son pocos. Necesitamos, Señor, muchos obreros a tu mies, Padre. Por medio de la palabra de Dios, creemos, Señor, que muchas vidas serán alcanzadas, Padre. Bendice, Señor, la vida de los siervos, pastores, evangelistas, Señor. Algunos, Señor, que están trabajando en provincia, en las comunidades, de todos los lugares que nos escuchan, Señor. Seas tú bendiciendo la vida del pastor José Young, que él está predicando el evangelio, Señor, de una forma muy impactante, Señor. A través, Señor, del cielo, yo podía recibir esta palabra de Dios. El Señor, él estaba ahí. Él dijo, no le tomes en cuenta estos pecados. El Señor dijo, consumado es, dijo en la cruz. De verdad, Señor, tú eres misericordioso, Padre. Tú eres rico en misericordia por su gran amor con los que nos amó. Aún nosotros, muertos en nuestros delitos y pecados, tú nos has dado vida, Señor. Tú nos has reconciliado, Padre Santo, Señor, mediante tu cuerpo, mediante tu sangre preciosa, Señor. Nos has reconciliado, Padre. Por eso estamos muy felices y agradecidos, Señor, contigo,
que nos has permitido tener este seminario del 1 al 4 de septiembre, Padre. Bendice, Señor, la vida de los siervos, pastores, evangelistas, Señor, que están predicando el evangelio. Los 24 días están predicando, Señor. Los 365 días del año, las 24 horas, 7 días de la semana, están predicando el evangelio, Padre. Yo te ruego, Señor, sea la bendición, Señor, sobre cada pastor, sobre cada iglesia, sobre cada ministerio, sobre cada, Señor, comunidad, Señor, donde va a recibir este evangelio, Padre. Te agradecemos, Señor, en tus santas y benditas manos encomendamos este seminario bíblico, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Y muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, Pastor Daniel Toro, y de verdad, qué hermosa verdaderamente la palabra de Dios esta mañana que Dios nos permite, y agradecer una vez más por la participación de los siervos, los pastores, las pastoras, los hermanos que están dándonos este tiempo, que verdaderamente es una ganancia bien grande, que Dios nos permite por este seminario bíblico como esta mañana también. Y vamos a proseguir, vamos a invitar también esta mañana las palabras de felicitación de parte del pastor Julio Calizaya Mamani de la Iglesia Generación de Fuego. Adelante, pastor. Soy el pastor Julio Calizaya Mamani de la Iglesia Generación de Fuego de aquí de Santa Cruz. Doy la bienvenida en esta noche a todos los participantes de este gran seminario. Es de tan importancia para nuestras vidas poder comprender y entender la palabra del Señor. Muchos de nosotros, aún así, teniendo tantos años congregándonos en la iglesia, cómo hemos sufrido, cómo hemos vivido una agonía totalmente de condenación por no conocer la palabra, por no escudriñar la palabra. Pero hoy en día damos gracias a Dios a estos seminarios de tan importancia que para mí personalmente es una revelación y misericordia de Dios que ha llegado a nuestras vidas. Que Dios los bendiga y disfruten estos mensajes que es de gran importancia para nuestra salvación, así para compartir con el pueblo de Dios. Que Dios la bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, pastor, por su saludo, y pastor Julio Calizaya. Estamos muy agradecidos a Dios de verdad por sus palabras, que también el pastor anima a los hermanos, a la iglesia, que puedan este tiempo pasar juntos y poder alimentarnos con la palabra de Dios. Estamos agradecidos, pastor. Muchísimas gracias por sus palabras. Y esta mañana también tenemos una presentación especial del Colegio Cesori, que nos van a entonar las canciones Jive Tanquis y Gracia Admirable. Adelante, por favor.
Sí, muchas gracias al coro Cesorí. De verdad, esta mañana nos alegró, muy hermosas las canciones, de verdad. Y cada uno de nosotros sé que, de verdad, estamos preparando el corazón para poder recibir al siervo de Dios que
El día de ayer también, ¿verdad? Y anoche fue tremendo porque podíamos ver, ¿verdad? Muchos hermanos, muchos siervos estaban muy agradecidos a Dios, escuchando la palabra de Dios, como, ¿verdad? En este tiempo Dios preparó, ¿no? Para cada uno de nosotros, este tiempo tan precioso de este segundo día, y estamos pues verdaderamente muy agradecidos con Dios y también con los pastores, las pastoras, de verdad entendemos que hay mucho trabajo, pero también que separaron un tiempo para poder estar juntos, para poder alimentarnos juntos con la palabra de Dios y dar gloria a nuestro Señor Jesucristo. Y esta mañana también, ¿verdad? Que llegó el momento más importante, ¿no? Dice que los hermanos están ingresando, por favor, se les pide también, ¿no? Que todos los que están con las cámaras apagadas, por favor, se les pide el favor de que puedan prender. Muy importante que usted tenga la cámara prendida para que así de esa manera también el siervo de Dios, ¿verdad? No crea que no está observando, está mirando también y puede dar también una palabra para que así de esa manera podemos pasar un hermoso tiempo esta mañana que el Señor preparó este seminario bíblico como verdaderamente el tema que nos trae nuestro siervo es saliendo del pecado, encontré la felicidad. Y creo que muchos ya están saboreando de a poco y están encontrando la felicidad por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y así esta mañana también vamos a invitar a nuestro pastor que desde Corea, imagínense, ¿no? Es algo que muchas veces nosotros no podíamos experimentar, pero en este tiempo estamos, como dice, estamos conectados con de Corea del Sur, donde está nuestro siervo Pastor Oxopar, donde están los siervos de Dios, que en verdad todos estos años desde la bendición, se puede decir, ¿no? Del coronavirus, pues verdaderamente ha conectado y cuánto de nosotros, ¿verdad? Estamos muy agradecidos a Dios porque cada vez, ¿no? Cada semana, cada mes, cada 15 días, estamos recibiendo palabra fresca, palabra de parte de Dios que nos permite, ¿no? Desarrollar, que nos permite agradecer y también crecer espiritualmente para poder seguir anunciando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta mañana también, sí, vamos a invitar al pastor, sí, al pastor José yo, que esta mañana está, pues, ¿no? Trayendo una palabra para cada uno de nosotros. Adelante, pastor. Muchísimas gracias con cada uno de ustedes. Por favor, le pedimos que prenda sus cámaras. Sí, gracias. Adelante, pastor. Muchas gracias. 여러분 안녕하십니까? ¿Cómo están todos? 오늘 마태복음 27장 45절부터 50절까지를 읽겠습니다. Hoy día San Mateo capítulo 27 desde 45 hasta 50 voy a leer. 제 6시로부터 온 땅에 어둠이 임하여 제 9시까지 계속하더니 제 9시쯤에 예수께서 크게 소리질러 가라사대 엘리 엘리 라마 사박다니 하시니 이는 곧 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까 하는 뜻이라. 거기 섰던 자 중에 어떤 이들이 듣고 가로되 이 사람이 엘리야를 부른다 하고 그 중에 한 사람이 곧 달려가 해웅을 가지고 신 포도주를 머금게 하여 갈대를 깨어 마시우거늘 그 남은 사람들이 가로되 가만두어라 엘리야가 와서 저를 구원하나 보자 하더라. 예수께서 다시 크게 소리 지르시고 영원히 떠나시다. Desde 45 y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, a Elías llama este, y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, pero los otros decían, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. 여러분 성경은 어떻게 보면 비밀스러운 내용이 있는데
구약과 신약이 연결이 되면서 그 성경의 비밀이 풀어집니다. En la Biblia, tal vez muy difícil entender como un secreto, pero conectando el libro de Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, conectando, ahí puede entender muy bien. 예, 그 이야기 중에 하나가 오늘 읽은 엘리 엘리 라마 사박단이라 할 수 있습니다. Entre las palabras, ¿verdad? No, hoy día nosotros hemos leído Eli Eli lama sabactani. 예, 구약 성경을 잘 알면 그 예수님이 하신 말씀을 이해하기가 굉장히 쉽습니다. Entendiendo muy bien el libro de Antiguo Testamento, entonces fácilmente puede entender las palabras de Jesús. 왜냐하면 예수님은 구약 성경에 예수님에 대해서 예언해 놓은 말씀들을 이루기 위해서 오셨기 때문에 그렇습니다. Y porque Jesucristo vino a este mundo para cumplir las palabras que está escrito en el libro de Antiguo Testamento. 자, 우리가 그러면 PPT를 좀 같이 보도록 하겠습니다. Entonces primero ya vamos a ver el diapositiva. 여러분 보입니까? 예, 오늘 예수님께서 십자가 위에서 남기신 말씀 엘리 엘리 라마 사박단입니다. Ustedes se ve muy bien hoy día las palabras de Cristo en la cruz, entre estas palabras Eli Eli lama sabactani. 요한복음 5장 39절 말씀에 보면 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄로 생각하고 성경을 상고하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증거하는 것이로다 이렇게 했습니다. En el libro de San Juan capítulo 5, luego el versículo 39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os aparece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así está escrito. 예, 예수님이 말씀하실 때 성경은 바로 구약 성경을 말씀하고 있는 것이죠. Cuando Jesucristo hablaba sobre la escritura, eso está hablando el libro de como Antiguo Testamento. 그 구약 성경은 바로 예수님을 이야기해 주고 계신다는 것입니다. El Antiguo Testamento está hablando hacia Cristo. 그러면 우리가 이제 창세기도 예수님을 이야기해 주고 있고 출애굽기도 예수님을 이야기해 주고 있고 레위기도 예수님을 이야기해 주고 계신 것입니다. Entonces el libro de Génesis habla entonces sobre Jesucristo. También como Éxodo, también el libro de Levítico, todo está hablando sobre Jesucristo. 그럼 창세기의 어떤 부분이 예수님을 이야기해 주고 있을까요? Entonces, en el libro de Génesis, ¿en qué, como ese libro, en qué parte de Jesucristo está hablando? 예, 그 노아의 방주 이야기가 나오는데 세상이 물로 심판을 받아 멸망을 당할 때 방주 안에 들어간 사람은 생명을 얻게 됩니다. En el libro de Noé, el arca de Noé, también cuando y como destruía al mundo a través del diluvio, pero todas las personas que entraban el arca, entonces reciben la salvación. 예, 그것이 바로 예수님을 이야기해 주고 있는 한 모습인 것입니다. En verdad, esa historia también hablando hacia Jesucristo. 누구든지 예수 그리스도 안에 들어가면 하나님의 심판으로부터 보호를 받고 생명을 건질 수 있습니다. Cualquier persona entrando dentro de Jesucristo, entonces de ahí, recibiendo la salvación, puede obtener la vida. 그 외에도 예수님에 대한 그림자가 많이 있는데 특히 요셉을 통해서 그 애굽을 구원하는 이야기는 예수님을 통해서 우리 인간을 구원하는 이야기를 해주고 있는 것입니다. Hay mucha historia en la Biblia para Jesucristo, pero una historia como José, a través de José como salva como los egipcios, ¿verdad? ¿No? En Egipto, igual misma manera, a través de Cristo y salva a todas las personas. 성막은 특히 출애굽기에 가면 성막을 만드는데 그 성막은 예수 그리스도에 대한 모형입니다.
Entonces, en el libro de Éxodo también sale sobre el tabernáculo. Ese tabernáculo también está explicando sobre Cristo. 예, 앞으로 이 부분에 대해서 좀 언급을 하겠습니다. Entonces, más adelante yo voy a explicar esa parte. 그리고 이제 레위기에 가면 속죄 제사가 나오는데 속죄 제사, 한목 제사, 그 모든 제사는 예수님을 이야기해 주고 계신 것입니다. Luego también en el libro de Éxodo también como expiación por el pecado. Entonces, estas ofrendas también explica sobre Cristo. 예, 열쇠가 있으면 자물쇠가 있는 것처럼 Como ya tiene el candado, entonces también tiene ya la llave. 예, 그 구약의 비밀들이 예수 그리스도를 통하여 이렇게 해석하게 풀리게 되는 것입니다. Entonces, como los secretos del libro del Antiguo Testamento. Entonces, a través de Señor Jesucristo, todo ya puede explicar. 저는 성경을 이렇게 읽는 걸 굉장히 좋아하는데 성경 속에 말씀들이 짝을 이렇게 이루게 될 때 성경이 너무 재미있고 하나님 마음을 더 깊이 이해하게 되어집니다. A mi persona, ¿verdad? A mí me gusta leer la Biblia. Leyendo la Biblia, entonces a través de sus compañeros y como puede entender. Entonces, a mí me da mucha alegría. 자, 우리는 예수님 십자가에 돌아가실 때 7마디의 이야기를 한 걸 누구나 잘 알고 있습니다. Jesucristo cuando murió en la cruz habló 7 palabras, ¿no? Esa palabra de Jesucristo todos sabemos. 그 말씀은 다 구약 성경과 연결이 되어져 있고 하나님의 약속을 이루기 위한 말씀들이었습니다. Estas palabras fue conectado el libro de Antiguos Testamentos. También todas las palabras como iba a cumplir la palabra de Dios. 예, 오늘 우리가 같이 나누고자 하는 엘리 엘리 라마 사박단이라는 이 말씀도 구약 성경에 나오는 말씀입니다. Hoy día vamos a compartir también Eli Eli lama sabactani. Esta palabra también está escrito en el libro de Antiguo Testamento. 예, 여기 성경에 보면 시편 22편 1절이라고 그 표기가 되어 있습니다. Aquí mirando, así está escrito, ¿no? El libro de Salmos, capítulo 22, el versículo 1. 그러니까 예수님은 십자가에 돌아가시면서 시편 22편 1절에 나오는 말씀을 인용을 하고 계신 겁니다. Entonces, cuando Jesús estaba crucificando en la cruz, como citó una palabra, como el libro de Salmos capítulo 22, el versículo 1. 자, 우리는 예수님의 십자가의 죽으심이 시편 22편을 어떻게 이루어 가는지를 우리는 이 성경을 통해서 확인할 수가 있습니다. Nosotros como a través de la muerte de Jesús podía ver, ¿no? Como el libro Salmos capítulo 22, versículo 1, cómo está cumpliendo a través de Jesús. 한국에는 자기를 자칭 예수라고 하는 사람들이 여러 사람이 있었습니다. En Corea, como él mismo hablaba, soy Jesús, varias personas estaban. 그 사람들은 남들이 알지 못하는 마치 영적인 신비한 세계를 아는 것처럼 아는 사람들을 미혹했습니다. Entonces estas personas como hizo como confundir muchas personas como fuera ellos como espirituales. 다른 사람이 하지 못한 뭐 병을 고친다든지 귀신을 쫓아낸다든지 기적을 베푼다든지 그런다고 해서 그 사람이 예수가 되는 것은 아닌 것입니다. Como hace como muchas cosas más que otra persona, como sanando de enfermedades, también echando demonios, aunque haciendo milagros, pero no puede ser Jesús. 예, 성경을 연구하는 예언 연구학자들은 이야기하기를 이 성경 안에는 1817가지의 예언이 들어있다고 합니다. Entonces los que investigan acerca de la palabra de Dios, entonces ellos dicen, como dentro de la palabra hay 1817 profecías. 예, 그 중에 예수님에 관한 예언만
300가지가 넘는다고 합니다. Entre profecías, como más de 300 profecías solamente habla Jesús. 그러면 정말 자기가 예수님이 되려면 구약 성경에 예언해 놓은 그 300가지가 넘는 모든 예언의 말씀을 다 만족시키는 사람이 예수님이 되는 것입니다. En verdad, para ser Jesús, como en el libro del Antiguo Testamento, como 300 profecías tiene que cumplir, ¿verdad? Esta persona puede ser Jesús. 예수님이 태어나는 그 지역을 성경에 적어놨는데 베들레헴에서 하나님의 아들 그리스도가 태어난다고 이야기했습니다. Entonces, en la Biblia está escrito en qué lugares Cristo va a nacer. Entonces, ese lugar se llama Belén. Ahí iba a nacer. 한국 사람은 예수님이 될 수 없는 거죠. Entonces, como el coreano no puede ser Jesús. 예, 그 볼리비아에 태어나도 예수님이 될 수 없습니다. Y tampoco ya ahí nace en Bolivia y puede ser Jesús. 이스라엘의 베들레헴에 태어나야 됩니다. En Israel, Belén, ahí debe nacer. 그래서 예수님이 태어날 때 놀라운 일이 일어났는데 뭐냐면 아구스토라는 황제가 온 그 나라에 영을 내려서 호적을 하도록 했던 것입니다. Cuando nació Jesucristo, en ese tiempo, el emperador Augusto mandó hacer el empadronamiento. 마리아는 그때 예수님을 잉태해서 배가 불렀는데 요셉의 고향인 베들레헴으로 호적을 하러 올라갔습니다. Entonces, en ese tiempo María estaba embarazada, entonces con José estaba yendo a su pueblo, ¿verdad? No, a Belén. 예, 그래서 예수님은 약속대로 베들레헴에서 태어나게 된 것입니다. Según esa promesa, Jesucristo ha nacido en Belén. 만약에 아구스토 황제가 호적하라고 영을 내리지 않았다면 예수님은 나사렛에서 태어나게 나섰을 거 아니겠습니까? Entonces, como si ese rey Augusto, si no hubiera mandado un orden para que haga empadronamiento, entonces Jesucristo como naciera en Nazaret. 예수님이 될 수가 없는 거예요. En verdad, sí. Entonces, en ese lugar nace, no puede ser Jesús. 하나님은 모든 약속의 그 조건들을 예수님을 통해 다 이루셨습니다. Entonces, todas las promesas y a través de Jesús ha cumplidos. 처녀의 몸에서 태어나야 되는 거죠. Y porque Jesucristo debe nacer de una mujer como virgen. 예, 부모님이 결혼을 해서 어떤 성적 관계를 통해 태어났다면 그 사람은 예수님이 될 수 없습니다. Y a través de el padre y la madre por su relación como física, ahí nació, entonces no puede ser Jesús. 바로 2000년 전에 오신 예수님은 그 구약의 모든 예언을 다 만족시키신 분이 바로 2000년 전에 오신 예수님이었습니다. Jesús que ha venido 2000 años atrás. Entonces, como todas las palabras ha cumplido, como está escrito en el libro de como Antiguos Testamentos. 예, 사람들이 그냥 자기를 내가 예수다 하는데 성경의 예언하고 전혀 상관이 없습니다. En verdad, las personas decían, sí mismo soy Jesús, pero nada tiene, ninguna relación tiene como que está escrito en la Biblia. 예, 그 사람은 참된 예수가 될 수가 없는 것입니다. En verdad, esta persona no puede ser Jesús verdadero. 예, 그 사도 바울이 2000년 전에 어떻게 설교를 했는가 저는 찾아봤습니다. En verdad, yo he buscado como apóstol Pablo 2000 años atrás cómo y predicaba. 사도 바울은 기독교 역사에 가장 영향을 많이 미친 제자였습니다. Porque Pablo, la gran influencia en la historia cristiana, ¿verdad? 바울의 설교를 직접 우리가 볼 수 있는 장이 사도행전 13장입니다. Entonces nosotros podemos ver el sermón de Pablo, está en el libro de Hechos capítulo 13.
바울은 예수님을 전하면서 시편의 말씀들을 인용을 많이 했습니다. Porque Pablo también predicando, también él citó el libro de Salmos. 자, 시편 2편 7절에 너는 내 아들이다. 예수님을 보고 하신 말씀이죠. Y Salmos capítulo 2:7, mi hijo eres tú, como hablando a Jesús. 또 그 시편 16편 10절에는 주의 거룩한 자로 썩임을 당하지 않게 하시리라. 예수님의 부활을 이야기하고 있는 것입니다. También Salmos capítulo 16 y 10, ni permitirás que tu santo y vea y corrupción sobre la resurrección de Cristo está hablando. 그리고 이제 이사야 55장 3절에는 예수님이 십자가에 죽으심으로 다윗에게 허락한 확실한 은혜를 하나님 우리에게 주신다고 이야기했습니다. También Isaías capítulo 55 y 3, como cuando y después de morir en la cruz Jesús dijo, ¿no? Las misericordias firmes a David. 예, 그러면서 이제 하박국 1장 5절 말씀, 보라 멸시하는 사람들아 놀라고 망하라. 내가 너희 때를 당하여 한 일을 행할 것이니 이렇게 이야기했습니다. También el libro de Habacuc 1:5, quizás y habrán pecado mis hijos, y habrán y blasfemado y contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. 예수님이 오심으로 이렇게 사람들에게 굉장히 놀라운 일들이, 충격적인 일들이 일어난다는 것입니다. Sí, por venir Jesucristo, como sucedió, como muchas cosas maravillosas, ¿no? Ante personas. 예, 그러니까 바울은 그 설교를 할 때 구약 성경에 나오는 말씀들을 인용을 해서 바로 이 말씀을 이루기 위해서 예수님이 이렇게 하셨다. 이 말씀을 예수님이 이렇게 이루셨다 하시면서 구약 성경에 나온 부분을 예수님 오셔서 이루신 이야기를 하신 것입니다. Como Pablo y predicando, como citó como las palabras que está escrito en el Antiguo Testamento, como ante las personas, como así esa palabra que está escrito, así escrito vino y cumplió, así en esa manera y predicabas. 예, 저는 이제 아침에 일어나면 성경을 1시간에서 2시간씩 매일 읽습니다. Mi persona cuando me levanto en la mañana, entonces como 1 hora a 2 horas, así 2 horas, yo estoy leyendo la Biblia. 예, 지금까지 한 성경을 한 140번 가까이 읽었습니다. Hasta ahora más o menos como 140 veces yo he leído la Biblia. 예, 그 구약 성경에 나오는 말씀과 신약 성경에 나오는 말씀을 연결해 보면 성경이 너무 재미있게 풀어지는 걸 봅니다. Y conectando el libro de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, conectando y podía ver y como entiende muy bien. 예, 우리가 이제 성경을 읽을 때 성경은 뭐 그림 하나 없고 전부 다 새카만 글씨로만 되어 있잖아요. Cuando nosotros leyendo la Biblia solamente está como un color negro, ¿verdad? No hay ninguna imagen. 그래서 사람들이 성경을 굉장히 딱딱하게 생각하고 재미없게 생각합니다. Por eso muchas personas como y considera la Biblia es muy duro, es como no es muy divertido. 예, 근데 성경에 짝이 있다는 사실을 알게 되어지면 성경이 굉장히 재미있어지는 것입니다. Pero si a ustedes sí conoce como en la Biblia tiene sus compañeras, entonces puede entender fácilmente. 네, 하나님은 그 성경을 다 이렇게 짝을 찾아 이루게 하시는 것입니다. Entonces ya Dios puso en la Biblia sus compañeras para que pueda entender. 그러면 이제 그동안 잘 알지 못했던 말씀들이 정확하게 그 의미를 알게 되는 것입니다. Entonces, así buscando encontrar sus compañeras, aunque no podía entender antes, entonces ahí puede entender fácilmente por sus compañeras. 자, 오늘 이제 엘리 라마 사박단이라는 이 말씀이 있는데, Y hoy día hemos leído la palabra, ¿no? Eli, Eli, lama sabactani. 예, 이 말씀은 그 시편에 나오는 시편 22편 1절에 나오는 말씀을 예수님이 그대로 말씀하신 것입니다. Qué maravilloso e interesantes. Porque el libro de Salmos
capítulo 22 está escrito en hebreos. 자, 시편 22편 1절에는 다윗이 뭐라 했냐면 내 하나님이여 어찌 나를 버리셨나이까 했습니다. En el libro de Salmos capítulo 22, 1, ¿cómo está escrito? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 네, 근데 참 놀라운 건 뭐냐면 이제 이 시편 22편은 히브리어로 되어 있는 거죠. Entonces, qué maravilloso, ¿verdad? Qué interesante, porque Salmos capítulo 22, ese versículo está escrito en como griegos. Perdón, hebreos. 근데 예수님은 히브리어로도 말씀을 하시고 아람어로도 이야기를 했습니다. Jesucristo no solamente habló hebreo, sino también arameo. 네, 자, 왜 그렇게 이제 됐냐면 이제 이스라엘의 역사를 보면 좀 알 수가 있습니다. Y porque en esa manera está escrito, ¿no? Y sabiendo la historia de Israel, ustedes pueden entender. 여러분 이스라엘 나라가 바벨론에 포로로 잡혀간 거 여러분 아시잖아요? Ustedes saben, ¿no? Como los de Israel, cómo fue cautivado, ¿verdad? Por Babilonia. 예, 그들은 바벨론에 포로로 잡혀가 있는 동안 히브리 말을 쓸 수가 없게 되었습니다. Entonces, mientras estando como cautivos en Babilonia, no podía usar hebreos. 예, 그들은 바벨론의 말인 아람어를 쓸 수밖에 없었습니다. Entonces, como los israelitas, como tenía que usar solamente arameos. 그 바벨론이 또 나중에 그 헬라 제국에 의해서 이제 망하게 되는 거죠. Después, este país de Babilonia fue derrotado por el imperio griego. 뭐 정확하게 말하자면 메대와 바사 제국에 의해서 망하게 되고 메대와 바사가 그리스에 의해서 망하게 되는 것입니다. Y hablando correctamente, el pueblo de Israel fue derrotado por los países Media y Persia. Finalmente, Grecia también derrotó a estos países. 이제 그리스가 지배할 때는 이제 그리스 말을 써야만 했습니다. Y cuando ese país Grecia y conquistó, entonces los israelitas solamente tenían que usar como griegos. 이제 그리스가 지배할 때 구약 성경이 헬라어로 번역이 되게 됩니다. Cuando ese país Grecia reinando este país, en ese tiempo salió como la Biblia, como Antiguos Testamentos. 예, 70인역 성경이라고 이제 하죠. Entonces, esa Biblia se llama como Septuaginta, así dice. 예, 그 지도에 나오는 그 그림은 기원후 1세기 예수님이 활동하던 시대에 어떤 언어를 사용했는지를 이렇게 표시하고 있습니다. Entonces, en ese mapa está ¿no? Aquí, entonces, como después de llegar a Jesucristo, como siglo I, ¿en qué idioma está usando, está mostrando? 예수님이 십자가에 돌아가셨을 때 예수님의 십자가 위에는 3개국어로 이제 글이 적혀 있습니다. Cuando Jesucristo murió en la cruz, en esta cruz está escrito como 3 idiomas. 어떤 나라 말이죠? Entonces, ese idioma, ¿de qué país era? 예, 히브리 말로 적혀 있고 로마어로 적혀 있고 헬라어로 적혀 있습니다. En verdad fue escritos como hebreo, romano, luego arameo. 예, 이제 그 당시에 이 히브리 말은 이 히브리인들끼리 모였을 때 사용하기도 하고 또 종교적인 예식을 할 때 히브리 말을 쓰고 평상시에는 헬라어나 로마어를 썼다고 합니다. Entonces, en ese tiempo los como israelitas, como entre ellos nomás usaba hebreo también, algún evento religioso nomás usaban. Entonces, normalmente ellos usaron como griegos. 자, 우리가 예수님께서 말씀하신 엘리 라마 사박다니와
시편 22편 1절을 비교해 보면 좀 차이가 있다는 걸 알 수 있습니다. Entonces, nosotros como comparando, como Jesucristo había dicho, Eli lama sabactani, luego también está escrito en la Biblia. 네, 그 차이가 뭘까요? Entonces, hay diferencia en esto, pero ¿qué es esa diferencia? 예, 예수님이 어떤 부분은 히브리 말로 하셨고 어떤 부분은 아람어로 하셨다는 거예요. Porque Jesucristo había dicho una parte hebreo, también otra parte arameo. 예, 그 당시 보통 사람들은 아람어로 이렇게 장사도 하고 생활도 하고 그렇게 했다고 합니다. En ese tiempo y normalmente hablaban, también negociaban, ¿sí? Idioma arameo. 왜 예수님은 아람어로 전부 다 하지 않으시고 또 안 그러면 히브리 말로 전부 다 하지 않으시고 잘라서 어떤 부분은 히브리 말로 어떤 부분은 아람 말로 이렇게 하셨는지 저는 그게 굉장히 궁금했습니다. ¿Y por qué Jesucristo no había dicho como completamente arameo, también y hebreo? Entonces una parte habló y como hebreo, una parte arameo. No podía entender esa parte, me daba mucha interés. 예수님의 십자가에서 이루어진 말씀하고 시편 22편하고 어떻게 유사한지 같이 읽어보도록 하겠습니다. Entonces la palabra que Jesucristo habló en la cruz, luego también el libro de Salmos está escrito esa palabra, ya vamos a ver juntos. 시편 22편 6절에 나는 벌레요 사람이 아니라 사람의 해방거리요 백성의 조롱거리니다. Salmos y capítulo 22, el versículo 6. Mas yo soy y gusano, y no hombre, oprobio de los y hombres, y despreciado del pueblo. 예, 나를 보는 자는 다 비웃으며 입술을 삐죽이고 머리를 흔들며 말하되. Todos los que me ven y me escarnecen y estiran la boca y menan la cabeza diciendo. 예, 마태복음 27장을 한번 가보면 정말 사람들이 예수님을 희롱하고 또 조롱하는 이야기가 나오고 있습니다. Y San Mateo capítulo 27 mirando, ahí puede ver cómo las personas como burla y luego menosprecia a Jesús. 예, 마태복음 27장 42절. San Mateo capítulo 27, el versículo 42. 예, 41절입니다. 그와 같이 대제사장들도 서기관들과 장로들과 함께 희롱하여 가로되. El versículo 41. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían. 예수님은 시편 22편에 나오는 말씀처럼 정말 대제사장과 서기관과 장로들에게 희롱을 당했습니다. En verdad, Jesucristo, como está escrito, Salmos capítulo 22, el versículo 6, como recibieron, ¿no? Como de los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos. 예, 그리고 시편 22편 18절을 읽어보겠습니다. Y luego Salmos capítulo 22. 내 겉옷을 나누며 속옷을 제비 뽑나이다. Salmos capítulo 22, el versículo 18. Le partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. 자, 이 말씀이 그대로 마태복음 27장 35절에서 이루어지는 걸 볼 수 있습니다. Entonces esta palabra y fue cumplido correctamente en el libro de San Mateo capítulo 27, el versículo 35. 예, 저희가 예수를 십자가에 못 박은 후에 그 옷을 제비 뽑아 나누고. Y cuando le hubieron crucificado, le partieron entre sí sus vestidos, echando suertes. 우리는 시편 22편이 마태복음 27장에서 그대로 재현되는 걸 우리는 볼 수가 있습니다. Entonces, como la palabra Salmos capítulo 22, como fue cumplido correctamente en el libro de San Mateo capítulo 27. 다윗이라는 하나님의 종이 타임머신을 타고 예수님이 십자가에 못 박히는 그 장소에 가서 그때 일어나는 걸 보고
예수님의 마음을 대신 적어 놓은 걸 알 수 있습니다. Como siervo de Dios, David, como una máquina y como viajando donde, cuando estaba Jesucristo, ahí mirando todo lo que está sucediendo. Luego, David está escrito en las Biblias. 자, 근데 마태복음 27장에 빠져 있는 대목이 있는데, 자, 그걸 우리가 시편 22편에 찾아보면 하나님의 공의가 나타난다고 이야기를 하고 있습니다. Entonces, en el libro de San Mateo capítulo 27 no está escrito, pero esa parte vamos a buscar en el libro de Salmos capítulo 22. Ahí puede entender la justicia de Dios. 자, 시편 22편 22절 이후를 쭉 읽어보면 이제 예수님이 십자가에 달리신 후에 하나님의 공의가 나타나는 걸 볼 수 있습니다. Entonces, el libro de Salmos, a partir de Salmos capítulo 22, a partir de 22 leyendo, ahí puede ver la justicia de Dios. 자, 우리가 시편 22편 16절에 개들이 나를 애워쌌으며 악한 무리가 나를 둘러 내 수족을 찔렀나이다. 내가 내 모든 뼈를 셀 수 있나이다. 저희가 나를 주목하여 보고 내 겉옷을 나누며 속옷을 제비 뽑나이다. 자, 이게 마태복음 27장에서 그대로 이루어지는 걸 볼 수 있습니다. Salmos capítulo 22, 16. Porque perros me han rodeado, me ha cercado como cuadrilla de malignos, y horadaron mis manos y mis pies, con tal puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron y suertes. Esa palabra está cumplido en el libro de San Mateo capítulo 27. 여러분 성경이 너무 재미있지 않습니까? Ya a usted que le parece muy interesante, ¿verdad? ¿No? La palabra. 시편 22편이 어떻게 마태복음 27장에 그대로 나올 수가 있죠? Y como Salmos capítulo 22, como está escrito igualito exactamente en el libro de San Mateo capítulo 27. 또 이사야 53장이 십자가를 통해 또 그대로 이루어지는 걸 볼 수 있어요. También el libro de Isaías capítulo 53, como fue cumplido a través de la cruz. 정말 성경은 하나님의 책이 너무 분명한 것입니다. En verdad, ¿no? La Biblia es el libro de Dios verdaderos. 자, 시편 22편 31절에 와서 그 공의를 장차 날 백성에게 전하며 주께서 이를 행하셨다 할 것이로다 이렇게 했습니다. Salmos capítulo 22, versículo 31. Vendrán y anunciarán su justicia y a pueblo no nacido aún y anunciarán que él hizo esto. 자, 우리는 마태복음 27장에서 예수님이 십자가에 돌아가시는 장면을 보게 됩니다. En el libro de San Mateo capítulo 27 nosotros podemos ver que Cristo está crucificado. 예수님이 제사장과 서기관과 장로들에게 희롱을 당하시고 또 그 옷이 제비가 뽑히고 또 군인들이 예수님의 옆구리를 창으로 찌르고 그런 모습들을 읽을 수 있습니다. Como Jesucristo a través de los principales sacerdotes, como escarneciendo con los escribas y los fariseos y los ancianos. Así de esa forma podemos ver en este libro. 예수님의 십자가는 우리 눈으로 볼 수 있는 장면이었지만 시편 22편은 우리 눈으로 볼 수 없는 것을 하나 적어놨는데 하나님의 공의가 이루어졌다는 것을 말씀해주고 있습니다. Entonces, en la cruz nosotros podemos ver, ¿verdad? No es Cristo murió, pero en el libro de Salmos capítulo 22, donde una parte que no podemos ver según nuestra vista, pero ahí está escrito sobre la justicia de Dios. 예수님이 아무 죄가 없으신데 하나님이 예수님을 십자가에 못 박게 하셨다면 하나님은 잘못된 분이시죠. Jesucristo no tenía ningún pecado, pero ya Dios clavó y mató en la cruz, de verdad. Jesucristo es malo, ¿verdad? ¿No? 하나님의 공의가 예수님을 십자가에 못 박았다면 예수님에게는 죄가 있는 것입니다. Por la justicia de Dios clavó a Jesucristo en la cruz, entonces, ¿verdad? Jesucristo tenía pecados.
예수님은 아무 죄도 짓지 않았는데 무슨 죄가 예수님한테 있죠? En verdad Jesucristo como ningún pecado cometió, pero entonces, ¿qué tipo de pecado él tenía? 바로 우리의 죄가 예수님에게 있는 것입니다. Claro, nuestros todos pecados tenía en Jesús. 우리의 죄가 우리에게 있다면 예수님은 절대 십자가에 죽으실 수 없는 것입니다. Sí, claro, sí, como si hubiera tenido nuestros pecados en nosotros, entonces no podría morir Jesucristo en cruz. 예, 죄가 없는 사람을 십자가에 죽게 하면 안 되잖아요. En verdad, no debería clavar uno que no tiene pecado en la cruz. 예, 바로 우리 죄를 예수님이 짊어지셨기 때문에 하나님의 공의가 예수님을 사형을 시켰던 것입니다. Claro, sí, fue como cargado nuestros todos pecados en Jesucristo. Por eso, a través de la justicia de Dios, clavó, murió, mató en cruz. 그래서 예수님의 십자가로 말미암아 우리는 의인이 되고 우리의 죄는 눈처럼 이게 용서가 된 것입니다. Y por eso, a través de la muerte de Jesucristo, nosotros recibimos la salvación. A través de la sangre de Jesucristo, fue limpiado como la nieve blanca. 예수님이 십자가에 돌아가실 때 사람들이 오해를 했습니다. Cuando Jesucristo estaba en la cruz, las personas se confundieron. 자, 무슨 오해를 했냐면 히브리 말과 아람 말을 예수님이 섞어서 사용하신 거예요. Porque, ¿por qué se confundieron las personas? Porque Jesucristo hablaba mezclado idioma y hebreo y arameo. 자, 시편 22편에 나오는 말씀을 읽어보면 엘리 엘리 라마 아자브타니 이렇게 되어 있습니다. Entonces el libro de Salmos capítulo 22, uno leyendo cómo está escrito Eli Eli lama ajabutani. 예, 이 히브리 말은 오른쪽에서 왼쪽으로 이렇게 읽는다고 합니다. En verdad el hebreo se lee de derecha a izquierda. 예, 한글이나 영어 이런 글자는 왼쪽에서 오른쪽으로 읽죠. En verdad, si coreano e inglés desde izquierda a derecha así lee, ¿no? 예, 자 여기에 엘리 엘리 라마라는 말은 히브리 말입니다. Aquí Eli Eli Rama ese hebreo es. 그리고 아자브타니 이렇게 하셔야 되는데 예수님은 사박타니 이렇게 말씀하신 것입니다. Entonces Cristo tenía que decir Ayabutani, pero como y habla en cruz y Sabactani, así habló. 예, 사박타니는 아람 말인 거예요. Sabactani es arameo. 버리셨나이까 이런 거죠. Entonces desamparados, ese quiere decir. 예, 그 십자가 밑에 많은 사람이 있었습니다. Porque ya debajo de la cruz había muchas personas. 그 당시 사람들은 대부분 아람 말을 잘 알았습니다. En ese tiempo la mayoría podían entender arameo. 근데 히브리 말은 히브리 사람들 일부만 아는 말입니다. Pero hebreo solamente los israelitas nomás podían entender. 오랜 시간 동안 바벨론의 포로살이를 하고 그리스의 지배를 받고 로마의 지배를 받으면서 그들은 이제 히브리 말을 사용하는데 익숙해지지 못했습니다. Mucho tiempo ellos estaban viviendo cautivos en Babilonia, y Grecia y Roma. Entonces ellos no podían hablar en hebreo. 이제 생활 속에 사용하는 말보다 종교적인 말이 된 것입니다. Entonces, como esta palabra hebreos, como no era una palabra como normal, como solamente hablaba para religiosos. 하나님은 거기에 모여있는 모든 사람들에게 버리셨나이까 그 이야기를 들려주고 싶었던 겁니다. Entonces, como Jesucristo quería hablar ante muchas personas, me has desamparado. 하나님이 나를 버리셨다. Porque Dios me ha desamparado.
왜 하나님이 정말 하나님의 착하신 예수님, 하나님의 사랑하는 아들을 버려야만 했습니까? ¿Por qué Dios tenía que ya votar, era dejar su hijo amados? 우리를 살리기 위해서 그런 것입니다. ¿Y para qué? Para y salvarnos. 예, 그것이 바로 하나님의 사랑인 것입니다. Eso es el amor de Dios. 하나님은 모든 사람들에게 너희들을 버려야 되는데 하나님 나를 버린 거야. 그 이야기를 해주고 싶었던 것입니다. Dios quería decir a todas las personas, diariamente debe desechar a las personas, pero Dios desechó a Jesús. 예, 그러면서 시편 22편 22절 이후로 나오는 새로운 세계, 의의 세계가 열리게 되는 것입니다. Y después, como Salmos capítulo 22, como a partir del versículo 22, sale sobre la justicia de Dios. 여러분, 그 의가 뭐죠? ¿Ya usted sabe cuál es la justicia de Dios? 예수님은 우리의 죄를 대신하시고 우리는 예수님의 의를 대신 받는 것입니다. Jesucristo y recibió nuestros pecados. Nosotros recibimos la justicia de Jesús. 자, 이제 우리가 예수님을 믿는다는 것은 내가 착하게, 내가 선하게 산 걸 가지고 사는 것이 아니라 예수님의 의를 내 의로 받아서 살아가는 것입니다. Ya en verdad nosotros como hablamos, ¿no? Creemos en Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Haciendo buenas cosas, buena obra. En vez de estos, recibir era recibir la justicia de Jesús. 여러분 오늘 제가 한 이야기가 좀 어려운 이야기입니까? Hoy día lo que estoy hablando se siente muy difícil. ¿Ustedes cómo se siente? 이해가 가시는지 모르겠네요. No sé si ustedes entienden muy bien o no. 예, 예수님께서 이제 십자가에 돌아가심으로 놀라운 일이 일어났는데 바로 성소의 휘장이 위에서부터 아래로 찢어졌습니다. Cuando Jesucristo murió en la cruz sucedió una cosa y grandes cosas, ¿verdad? No como el velo del santuario y se rompió desde arriba a abajo. 시편 22편에는 공의가 나타났다고 이야기를 했고 마태복음 27장에는 성소의 휘장이 찢어지는 것을 사람들이 볼 수가 있었던 것입니다. El libro de Salmos capítulo 22, como y apareció la justicia de Dios. Pero San Mateo capítulo 27 sale el velo del santuario es rasgado. 여러분 그건 두 가지가 똑같은 내용인 것입니다. Entonces dos palabras son iguales. 여러분 그 성소의 휘장은 위에서부터 아래로 찢어졌는데 하나님이 찢으셨다는 것입니다. En verdad, el velo del santuario se rompió desde arriba hacia abajo, ¿verdad? Dios hizo romper. 그 휘장을 젖히고 들어갈 수 있는 사람은 대제사장만 1년에 한 번 들어갈 수 있습니다. Y solamente como sacando ese velo puede entrar al lugar santísimo como una vez al año, solamente sumo sacerdote. 근데 이제 예수님이 십자가에 죽으심으로 우리의 죄가 영원히 씻어져서 이제 그 성소 휘장이 필요가 없다는 것입니다. Entonces, por la muerte de Jesucristo y como limpió nuestros todos pecados, por eso no necesita más ese velo de santuario. 대제사장이 아닌 사람도 또 염소의 피를 안 가진 사람도 누구나 예수님의 피를 힘입어서 하나님 앞에 나올 수 있다는 것입니다. Aunque no es sumo sacerdote, tampoco necesita la sangre de cabrito. Solamente recibiendo la sangre del Señor Jesucristo ya puede entrar. 히브리서 10장 19절부터 20절 말씀 읽어보겠습니다. 그러므로 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니 그 길은 우리를 위하여 휘장 가운데 열어놓으신 새롭고 산 길이요 휘장은 곧 저의 육체니라. Hebreos capítulo 10, versículo 19, 20. Así que hermano, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. 예, 히브리서는 이야기하고 있습니다.
이제 우리가 예수의 피를 힘입어서 성소 가운데 들어갈 수 있는 담력을 얻었다. Entonces, como hebreo, como dice, ya hermano, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. 예, 죄를 지은 인간이 어떻게 하나님 앞에 담대하게 나갈 수 있겠습니까? En verdad, el hombre que cometió pecado, ¿cómo puede presentar libremente ante Dios? 예, 죄를 다 씻었다는 이야기입니다. Ya que aquel ya fue limpiado perfectamente. 네 죄를 다 씻었으니까 이제 하나님 앞에 담대하게 나와. Ya tus pecados ya fue limpiado todo, por eso tú tienes que salir valientemente ante Dios. 예수님의 육체가 십자가에 못 박혀 돌아가심으로 그 모든 일이 이루어진 것입니다. El cuerpo de Cristo fue clavado en la cruz. Por eso toda la palabra fue cumplida. 하나님 왜 성소 2장을 찢으셨냐면요. ¿Y por qué Dios rompió el velo del santuario? 모세가 시내산에 올라가서 성막을 하늘나라에 있는 성막을 보았습니다. Moisés, como en el monte Sinaí, podía ver ese santuario que está en el cielo. 그걸 땅 위에다가 만들었습니다. Entonces, como Moisés construyó en la tierra ese santuario. 그러니까 성막이 두 개가 있는 것입니다. 하나는 하늘나라에 진짜가 있고 모형은 이 땅에 있는 것입니다. Por eso ahí existe dos santuarios. Un santuario verdadero en el cielo, otro es la sombra en la tierra. 그런데 저 이제 희장 안에 성소의 희장 안에는 아무도 못 들어가고 대제사장만 1년에 딱 한 번 들어갈 수가 있습니다. Entonces dentro del velo adentro ya nadie puede entrar, solamente sumo sacerdote una vez al año ya puede entrar. 그곳에 들어가기 위해서 자기를 위하여 먼저 속죄 제사를 지내고 그리고 백성들의 죄를 씻는 속죄 제사의 피를 들고 하나님 앞에 성소 안에 들어가는 것입니다. Para entrar al santuario, primeramente el sacerdote hace ofrenda por el pecado para sí mismo y luego lleva la sangre de ofrenda para el pueblo y entra al santuario. 그런데 그 성소 휘장을 찢은 것은 뭐냐면 하늘나라에서 그 성소 휘장이 찢어졌다는 것입니다. Entonces lo que fue rompido ese velo, ¿qué quiere decir? En el cielo ya está rompido este velo. 예, 하늘나라에서 우리가 이제 하나님 앞에 담대히 나갈 수 있도록 우리의 죄가 영원히 씻겨졌다는 이야기인 것입니다. Entonces, ya que quiere decir, ya fue limpiado eternamente nuestros pecados. Así podemos y presentar libremente ante Dios. 예, 하늘나라에 있는 것이 찢어졌기 때문에 하나님이 땅 위에 있는 휘장을 찢으신 것입니다. Que el velo está rasgado en el santuario de la tierra y en el cielo también está rasgado. 자, 예수님이 돌아가시면서 어떤 일이 일어났냐면 예수님의 겉옷을 나누어서 가졌습니다. 군인들이. Ya cuando Jesucristo murió en la cruz, ¿qué sucedió? Los soldados repartieron su manto de Jesús. 예, 그 예수님의 겉옷은 뭘 의미하는 것입니까? Entonces, el manto de Jesús, ¿qué significado tiene? 예, 그것은 바로 하나님의 의를 이야기하는 것입니다. sea, esa ropa de Jesucristo es como la justicia de Dios. 자, 성경에 그 의를 이야기할 때 항상 옷에다가 비유를 했습니다. La Biblia siempre hablando sobre la justicia de Dios hablaba sobre la ropa. 이사야 64장 6절에는 우리의 의는 다 더러운 옷과 같다고 이야기했습니다. Porque el libro de Isaías capítulo 64, el versículo 6, todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. 또 이사야 59장 6절에는 그 짠 것으로 옷을 이룰 수 없을 것이요 그 행위로는 자기를 가리울 수 없을 것이라고 했습니다. También Isaías capítulo 59 y 6, sus telas no servirán y para
vestir, ni de sus obras serán cubiertos sus obras. 예수님이 십자가에 돌아가시면서 예수님이 입고 다녔던 그 의의 옷을 우리 인간에게 나누어 주고 싶었습니다. Cuando Jesucristo murió en la cruz, como fue vestido la justicia en Jesucristo, entonces quería compartir, repartir a nosotros. 여러분은 여러분의 의가 있고 예수님의 의가 있다면 어떤 것을 선택을 하시겠습니까? Ya ustedes tienen la justicia de usted, también la justicia de Jesús. Entre dos justicias, ¿usted qué quiere? 그걸 질문이라고 하십니까, 강사님? 당연히 예수님의 의를 선택해야죠. Sí, pastor, ¿cómo puede predicar? ¿Cómo puede preguntar estas cosas? Claro, claramente, la justicia de Dios es. 그러면 내 의는 어떻게 할 겁니까? Entonces, mi propia justicia, ¿cómo va a ser? 당연히 버려야죠. Claro, tiene que votar. 정말 예수님은 십자가에 죽으시면서 당신의 그 겉옷을 군인들이 가지도록 했습니다. En verdad, Jesucristo cuando murió en la cruz, como dejó su manto para que pueda compartir los soldados. 예수님은 십자가에 돌아가시면서 예수님의 그 의를 우리에게 주신 것입니다. Cuando Jesucristo murió en la cruz, la justicia de Jesucristo entregó a nosotros. 목사, 이거는 내 의야. 내 의인데, 너 줄게. 너 가져. 아이고, 예수님 감사합니다. Y pastor, esa justicia mía es, pero voy a entregarte ya. Recibe a Jesucristo, muchas gracias. 하나님 여러분에게도 이거 내 의인데 너 해. 아이고, 감사합니다. 받으면 여러분의 의가 되는 것입니다. Ya Dios también a ustedes, eso es mi justicia, pero ya entrega, recibe mi justicia, entonces ustedes reciben gracias. 저는 의인입니다. Sí, soy justo. 제가 얼마나 깨끗하고 의로운데 아십니까? Ay, ustedes saben, soy como tan justo y limpios. 예수님만큼 저는 의롭습니다. Como Jesucristo soy justos. 목사님 너무 교만하신 거 아닙니까? Pastor, como escuché que usted parece muy orgulloso. 제가 예수님만큼 의로운 것은 예수님이 입고 있었던 그 의를 제가 선물로 받았기 때문에 그런 것입니다. ¿Por qué soy justo como Jesucristo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la justicia de Dios me ha entregado. Yo recibí esa justicia de Jesús. 자, 여러분은 예수님이 돌아가시면서 그 옷을 나눠주신 것처럼 그 의를 여러분에게 나눠주셨는데 그걸 받으시겠습니까? Entonces, como Jesucristo cuando murió en la cruz entregó como su justicia a las personas. Entonces, ustedes también hoy día quieren recibir esa justicia de Jesucristo. 아이고, 내가 한 것도 없는데 어떻게 받습니까? Porque yo no hice nada, entonces, ¿cómo puedo recibir esa justicia? 그 사람은 지옥 가는 겁니다. En verdad, esta persona va a entrar al infierno. 하나님, 아이고, 내 그거 받겠습니다. 얼른 주십시오. 제 겁니다. 그 사람은 믿음으로 천국 가는 것입니다. Sí, Dios, sí, verdad, yo quiero recibir, ya entrégueme, yo quiero recibir. Recibiendo esta persona ya puede entrar al cielos. 자, 우리가 성경 말씀 고린도전서 1장 30절 말씀을 보겠습니다. Ya, nosotros vamos a buscar Primera de Corintios capítulo 1, el versículo 30. 너희는 하나님께로부터 나서 그리스도 예수 안에 있고 예수는 하나님께로 나와서 우리에게 그 지혜와 거룩함과 의로움과 거룩함과 구속함이 되셨으니 Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. 예수님은 하나님께로부터 났습니다. Jesús nació de Dios. 또 우리도 하나님께로부터 났습니다. Nosotros también hemos nacido de Dios.
자, 우리는 하나님께로부터 나서 예수님 안에 있고, Nosotros hemos nacido de Dios, luego estamos en Jesús. 자, 예수님은 하나님께로부터 나서 우리에게 지혜와 의로움과 거룩함과 구속함이 되셨다고 말씀하셨습니다. Si Él estáis vosotros en Cristo Jesús, Jesús también nació de Dios, luego nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación. 맞죠? 예수님이 내 의고, 예수님이 내 거룩이고, 예수님이 내 지혜고, 예수님이 내 구속함이 되신 것입니다. En verdad es cierto es que Jesucristo es nuestra sabiduría y nuestra justificación, santificación y redención, ¿verdad? 예, 그러니까 저는 예수님이 내 의이기 때문에 나는 예수님만큼 의로운 겁니다. Sí, para mí Jesucristo es mi justicia, por eso soy justo como Jesucristo. 목사님은 얼마나 의롭습니까? Y pastor, usted, ¿cómo usted cómo es justo es? 내 의를 보시려면 예수님을 보십시오. Si quiere ver mi justicia, entonces tiene que ver a Jesús. 예수님이 내 의가 되십니다. Jesucristo es mi justicia. 아니, 목사님의 의는 목사님이 한 게 목사님의 의지. 어떻게 예수님의 것이 예수님이 목사님의 의가 될 수 있습니까? Si la justicia del pastor debe ser su justicia, ¿verdad? No, pero ¿cómo puede ser la justicia de Jesús como suyo? 성경도 안 읽으십니까? Si usted no lee la Biblia, 요 성경 고린도전서 1장 30절에 하나님이 예수님을 나의 의로 주셨습니다. si ahí en la Biblia, Primera de Corintios, capítulo 1:30, como la justicia de Jesús me ha dado. 그래서 저는 그걸 그대로 믿었습니다. Solamente yo creí esta palabra. 예수님이 내 의가 되셨습니다. Jesucristo ha sido mi justicia. 그러면 하나님 얼마나 기뻐하시겠습니까? O sea, si Dios escuchando se sentirá tan feliz. 예, 저는 하늘나라에 갈 수 있습니다. A mi persona yo puedo entrar al cielos. 내가 잘해서 가는 것이 아니라 예수님이 내 의가 되셨기 때문에. Porque no hice bien, no, porque Jesucristo ha sido mi justicia. 예수님이 내 거룩이 되셨기 때문에, 예수님이 내 구속이 되셨기 때문에 나는 하늘나라에 갈 수가 있는 것입니다. Porque Jesucristo ha sido mi justificación, mi santificación y redención. Por eso yo puedo entrar al cielo. 예, 사람들은 막 걱정을 합니다. 야, 내가 살면서 죄를 무지무지 많이 지었는데 내가 과연 천국에 갈 수 있을까? Muchas personas se preocupan, ¿verdad? No, porque cometí mucho pecado. En verdad, ¿yo puedo entrar al cielo? 예, 이 세상에 죄 안 지은 사람이 누가 있겠습니까? En verdad, en ese mundo, ¿ya quién no cometió pecados? 예, 죄를 안 지어야 천국에 간다면 이 세상에 천국 갈 사람이 누가 있겠습니까? Por no cometer pecado, ahí quiere entrar al cielo. Entonces, ¿quién va a entrar al cielo? 예, 죄를 아무리 많이 지어도 예수님의 피로 죄를 용서받으면 그 사람은 하늘나라 갈 수 있는 것입니다. Aunque cometió muchos pecados, pero ya recibiendo la salvación por la sangre de nuestro Cristo, ya puede entrar al cielo. 그 대제사장 여호수아가 있었는데 대제사장도 살면서 죄를 짓잖아요. El sumo sacerdote Josué también cometió pecado mientras vivía. 어느 날 대제사장 여호수아가 그 꿈에 보니까 계시로 보니까 자기가 죽어서 하나님의 심판대 앞에 서 있는 것입니다. Como sumo sacerdote Josué también, y mirando en sueño, después de morir estaba ante Dios, el juicio de Dios. 자, 그 옆에 마귀가 사탄이 와서 우편에서 막 하나님 앞에 대제사장 여호수아를 고발하는 것입니다.
Y ahí estaba como el diablo también, estaba al lado de Josué, estaba como reclamándose. 예, 하나님 저 대제사장 여호수아는 정말 악한 인간입니다. Dios, ese sumo sacerdote Josué también es muy malo. 백성들 앞에 거룩한 척했지만 사실은 온갖 추하고 더러운 죄를 짓고 다녔습니다. Si ante personas, aunque sacerdote, pero en verdad él cometió pecados sucios. 하나님 저런 인간은 지옥에 마땅히 보내야 마땅합니다. Ya Dios, ese tipo de hombre tiene que ya meterse al infierno. 그런데 하나님 뭐라고 말씀하신지 아십니까? Pero ya sabe Dios qué respondió. 사탄아 내가 너를 책망하노라. 예루살렘을 택한 여호와가 너를 책망하노라. 이는 불에서 꺼낸 거슬린 나무가 아니냐. 이렇게 하셨어요. Dios dijo, oh Satanás, Jehová te reprenda, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es un tizón arrebatado del incendio? 자, 근데 이제 여호수아가 더러운 옷을 입고 천사 앞에 서 있는 것입니다. Entonces ahí como José estaba con ropa sucia, estaba ante ángel. 예, 이 더러운 옷은 바로 여호수아 대제사장 여호수아의 의를 이야기합니다. Esa ropa sucia es hablando la justicia de ese sumo sacerdotes. 예, 대제사장이었지만 그는 정말 하나님 앞에 더러운 삶을 살았던 것입니다. Aunque él era sumo sacerdote, pero ante Dios llevaba una vida sucia. 여러분 이 세상에 아무리 깨끗하게 산다 하더라도 하나님 앞에 서면 그 삶은 더러운 것입니다. Aunque en este mundo viviendo una vida limpia, pero ya presentando ante Dios, en verdad su vida era sucia. 예, 매일 성전에서 하나님을 섬기고 제사를 지내고 또 백성들에게 율법을 가르치고 하는 대제사장이 깨끗한 게 아니고 대상도 더러운 거죠. 하나님 앞에는. Entonces todos los días sirviendo a Dios, luego enseñando la palabra, mandamientos al pueblo a los pueblos. Pero ante Dios, aunque siendo sacerdotes, es sucios. 하나님 뭐라고 말씀하신지 아십니까? 내가 네 죄를 사했다. 너 왜 그 더러운 옷을 입고 있냐? Si Dios, ¿qué respondió? ¿Sabe, no? Sí, mira que he quitado de tu pecado, porque está vestido tu ropa sucias. 대제사장 여호수아에게 아름다운 옷을 입히라. 이렇게 성경 이야기하고 있는 것입니다. Si la Biblia, como está escrito ya, y como y póngalo ese como y la justicia. 자, 이게 바로 스가랴 성경, 구약 스가랴 성경 3장에 나오고 있는 말씀입니다. Que ya esa palabra sale en el libro de Antiguo Testamento de Zacarías, capítulo 3. 예, 내가 죽어서 하나님 앞에 섰을 때 이렇게 하나님은 하시겠다는 것입니다. Cuando mi persona ya muero, luego ya presentando ante Dios, Dios va a hacer igual que estas palabras. 내가 더러운 옷을 입고 하나님 앞에 서 있는데 Porque me pongo una ropa sucia, luego presento ante Dios. 내가 네 죄가를 다 사하여 버렸으니까 네가 아름다운 옷을 입히리라. 이렇게 하나님이 나에게 말씀하시는 것입니다. Ya Dios habla a mi persona. Yo he quitado tus pecados todos. Luego yo voy a vestir una ropa limpias. 예, 하나님이 언제 내 죄가를 다 제하여 버렸죠? ¿Cuándo Dios limpió mis todos pecados? 예, 십자가에서 예수님이 돌아가실 때. Claro, sí, en la cruz, cuando Jesús murió. 여러분 정말 예수님은 아무 죄가 없는데 십자가에 어떻게 죽으실 수가 있습니까? En verdad, Jesucristo no tenía ningún pecado. ¿Por qué? ¿Por qué murió en la cruz? 그 예수님이 그러면 지은 죄는 무슨 죄입니까? Entonces, Cristo, ¿qué tipo de pecado cometió? 예수님 당신이 죄를 지은 게 아니고
이 세상 인간들의 죄를 예수님이 다 덮어 쓰신 것입니다. ¿Verdad? Jesucristo él mismo no cometió pecados. Jesucristo cargó todos los pecados del mundo. 십자가 위에 제표가 붙어 있는데 제표의 제목이 유대인의 왕이라고 적혀 있습니다. Entonces, encima de cruz, así está escrito, es que cometió pecado, él es el rey de judíos. 그 말은 바로 그리스도라는 이야기인 것입니다. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir es Cristo es. 우리를 죄에서 구원해 주시는 분이라는 이야기인 것입니다. Ya, ¿qué quiere decir? Jesucristo es como y salva de nuestros pecados. 우리를 죄에서 구원해 주기 위해서 그분이 우리 모든 죄를 친히 다 담당하신 것입니다. Él cargó nuestros todos pecados para salvarnos. 여러분의 모든 죄를 예수님이 다 담당했습니다. Porque tus pecados, todos pecados de ustedes, Jesucristo cargó. 살인한 사람의 죄도, 간음한 사람의 죄도, 도둑질한 사람의 죄도, 어떤 사람의 죄도 예수님께서 모두 담당하셨습니다. Y ya pecado de asesinatos, también pecado de adulterio, también pecado de todas las personas se encargó en Jesús. 그분이 우리 죄를 짊어 십자가에 돌아가셨습니다. 하나님 앞에 버림을 받고. Cargando nuestros todos pecados en Jesucristo, luego Él murió en la cruz. 그러면서 하나님 어찌 나를 버리셨나이까 이렇게 이야기하시는 겁니다. Y luego ya había dicho, ¿verdad? ¿No? Como Eli, Eli, lama sabactani. 내가 인간들의 죄를 대신 벌받게 하려고 인간들을 구원하려고 너를 버린 거야. Sí, para salvar todas las personas, por eso yo y como deseché a usted. 그렇게 해서 저 오세재 목사 제가 다 용서되었으니까 아름다운 옷을 입혀라 이렇게 하나님 말씀하시는 거예요. Ya por eso ya limpió todos los pecados de pastor. Por eso ya tiene que poner una ropa hermosa. 얼마나 영광스럽습니까? 나는 한 게 아무것도 없는데 예수님의 공로로 아름다운 옷을 입고 천국에 들어가는 것입니다. En verdad tan glorioso, ¿verdad? No, aunque no hice nada, pero a través de la obra de Jesucristo yo puedo entrar al cielo. 하나님이 여러분에게도 그렇게 하시겠다는 것입니다. Ya Dios también va a hacer a ustedes. 이제 여러분의 더러운 옷을 하나님 벗기시고 아름다운 옷을 여러분에게 하나님은 입히시겠다는 것입니다. Ya Dios quitando ropa sucia de ustedes, luego ya quiere poner una ropa hermosa a ustedes. 여러분 예수님을 믿으면 제일 먼저 달라지는 게 옷이 달라지는 것입니다. Ya usted cuando cree en Jesucristo, primeramente ya puede cambiar primeramente la ropa. 어떻게 옷이 달라지죠? 더러운 내 옷을 벗고 죄의 옷을 벗고 이제 예수님의 의의 옷을 내가 입는 것입니다. Ya, ¿cómo puede cambiar nuestras ropas? Nuestra ropa sucia del pecado, ya sacando, luego ya pone una ropa hermosa, la justicia de Jesucristo. 누가복음 15장에 탕자가 아버지 집을 떠나서 허랑방탕에 살다 돌아온 이야기가 있습니다. San Lucas capítulo 15 sale hijo pródigos. 그 이야기도 바로 하나님 앞에 악을 행한 우리 인간이 하나님을 떠나 있다가 하나님의 품에 돌아오는 이야기를 해주시는 것입니다. Entonces esta palabra también, como los hombres, como desviados de Dios, luego cometieron pecado, luego ya como regresa ante Dios. 탕자가 아버지 집에 돌아왔을 때 제일 먼저 달라지는 것은 바로 제일 좋은 옷을 입히신다는 것입니다. Cuando hijo pródigo ya regresó a la casa de su padre, ¿qué cosa primeramente cambió? Su ropa sucia y fue quitados. 제일 좋은 옷은 바로 의의 옷을 이야기하는 것입니다. Luego puso ropa y nueva, ¿qué quiere decir? La justicia, ropa de justicia. 하늘나라에 들어갈 수 있는 옷이죠. En verdad, esa ropa pueda entrar cielos. 예수님 변화산에서 반짝반짝 빛나는
정말 어떤 사람도 빨래를 해서 그렇게 희귀할 수 없는 예수님이 입었던 그 의의 옷, 그 옷을 하나님은 우리에게 주신 것입니다. Como el monte de cambios, y verdad, no como brillantes. Entonces, como esa, la justicia de Jesucristo y nos ha dado. 내 아들 예수가 네 죄를 대신해 죽었으니까 너는 이 의의 옷을 네가 입어라. Porque mi hijo Jesucristo murió en vez de ustedes. Entonces tú tienes que vestirse esa justicia de ropa. 아멘. 여러분 아멘 하십시오. Amén. Usted tiene que decir amén. 예, 하나님 감사합니다. 이제 예수님의 의의 옷은 내 것입니다. 그게 믿음인 것입니다. A Dios, muchas gracias. Esa ropa de justicia de Jesucristo es mío. Eso es gracias. 예, 그 의의 옷, 예수님의 의의 옷을 내 옷으로 삼을 때 우리는 정말 하나나라 가기에 충분한 사람이 된 것입니다. Ya y vistiéndose esa ropa de justicia de Cristo, ya nosotros suficientemente puede entrar cielos. 예수님께 십자가에 돌아가시면서 새롭고 산 길을 열어놓았다고 했습니다. Cuando Jesucristo murió en la cruz, esa cruz abrió un camino nuevo y vivo. 예, 우리가 지금까지는 없었던 길인데 하나하나 갈 수 있는 새로운 길을 예수님이 닦아 놓으신 것입니다. Porque hasta ahora no había ese camino, pero nuestro Jesucristo abrió este camino nuevo. 예, 옛날에는 길이 꼬불꼬불한데 이제는 막 고속도로 쫙 직진해가지고 똑바로 갈 수 있도록 닦아 놓잖아요. Antes, como nuestros carreteras así era, ¿verdad? No zigzag, pero ahora como carretera recto, directo hizo. 예, 옛날에는 하늘나라 가는 길이 보이지 않았습니다. Sí, antes en verdad no podía ver el camino del cielo. 야, 어떻게 믿어야 하늘나라 가는 거야? 왜 이렇게 하늘나라 가는 게 어렵고 힘들지? 내가 이래 천국 갈 수 있겠나? 그랬는데 ¿Cómo tiene que creer para ir al cielo? Entonces, en esa manera, ¿cómo yo puedo entrar al cielo? Así nosotros pensábamos, ¿verdad? ¿No? 예수님이 십자가에 죽어주심으로 하늘나라 갈 수 있는 고속도로가 뚫혔습니다. Y a través de la muerte de Jesús, como ya está construido, era carretera directo al cielo. 예, 그 길은 새로운 길이고 지금까지 없었던 길이고 그 길은 우리를 살리는 길인 것입니다. Porque ese camino es nuevo, era. Antes no había, pero ahora nuevo, luego también vivos. 예, 그래서 새롭고 산 길을 휘장 가운데로 열어놓았다고 말씀하십니다. Por eso había dicho, ¿verdad? No, y abrió un camino nuevo y vivos. 예, 예수님이 그러시기 위해서 엘리 엘리 라마 사박다니 말씀하신 것입니다. Para esto es Jesucristo había dicho Eli Eli lama sabactani. 내가 너희들이 받아야 될 모든 저주를 내가 다 받을 테니까 너희들은 내가 받아야 될 모든 축복을 다 받아라. Todo castigo que ustedes van a recibir, eso voy a recibir. Ustedes reciben mis justicias. 예, 예수님 당시에 옷은 신분을 상징한다고 합니다. Entonces, en la época de Jesús, la ropa simbolizaba el estatus. 왕이 입는 옷이 따로 있고 또 신하가 입는 옷이 따로 있고 종이 입는 옷이 따로 있는 것입니다. Como ya hay ropa diferente para rey, también para siervos. 하나님은 이제 예수님에 의해 옷을 우리에게 주신 것입니다. Ya Dios ha entregado a nosotros la justicia, la ropa de justicia de Jesús. 천사야, 저 더러운 옷을 벗어버려라. 내가 저 사람의 죄를 사했으니까 이제 아름다운 옷을 입혀라. Ya el ángel tiene que quitarlo, era esa ropa sucia. Entonces yo voy a dar la ropa hermosa.
하나님이 대제사장 여호수아에게만 그렇게 말씀하시지 않으시고 저에게도 여러분에게도 모든 사람에게 그렇게 말씀하고 계신 것입니다. Ya Dios no solamente habló a sumo sacerdote José, sino también a mí, a usted, a todos habló. 십자가에서 우리 모든 죄가 다 사해진 것입니다. En la cruz, nuestros todos pecados fueron limpiados. 여러분 믿으십니까? ¿Ya ustedes creen en esto? 예, 여러분 믿으시길 바랍니다. Ah, yo espero que crean todos. 예, 예수님이 여러분의 죄를 짊어지지 않으셨다면 왜 십자가의 버림을 받고 저주를 받았겠습니까? Ya, verdad, Jesús, si no hubiera cargado nuestros todos pecados, ¿por qué podría recibir ese castigo en la cruz? 예, 엘리 엘리 라마 사박다니 하시고 성소의 휘장이 찢어진 것입니다. Jesucristo dijo, Eli, Eli, lama sabactani. Luego el velo del santuario se rompió. 이제 여러분과 제가 그 예수님의 육체의 죽음으로 열어놓으신 하늘나라 가는 새롭고 산 길을 따라서 하늘나라 가시게 되기를 바랍니다. Si en verdad, y mi persona a ustedes, a través del cuerpo de Jesucristo, abrió era un camino nuevo y vivos. 그 길은 우리가 잘해서 가는 길이 아닙니다. Ese camino ya no hizo por nuestras buenas obras. 예수님이 잘했기 때문에 들어가는 길인 것입니다. ¿Por qué? Porque Jesucristo hizo, por eso y ya podemos entrar por ese camino. 예수님은 십자가에 돌아가실 죄를 단 한 가지도 짓지 않았습니다. En verdad, Jesucristo ni un pecado cometió pecado para que muera en la cruz. 우리의 죄를 대신했기 때문에 십자가에 죽으신 것입니다. Porque en vez de nuestros pecados, Jesucristo murió en la cruz. 예수님이 착하게 사신 그걸 가지고 십자가에 돌아갈 수 없었기 때문에 그 착하게 산 예수님의 의를 저에게, 여러분에게 주신 것입니다. Porque es con esa justicia, esta justicia buena de Cristo, ya no puede morir en la cruz. Por esa razón, la justicia buena de Cristo entregó a nosotros. 그래서 하늘나라 가는 사람은 내 의가 아니라 예수님의 의로 하늘나라에 가는 것입니다. So, uno que entra al cielo, no por nuestra justicia, sino la justicia de Jesús y entra al cielo. 네, 오늘 말씀은 여기까지 드리겠습니다. Hoy día hasta aquí nosotros compartimos. 네, 기도하시겠습니다. Oramos. 하나님 아버지가 감사합니다. Dios Padre, gracias. 예수님께서 십자가에 죽으셨고 또 예수님의 그 거룩한 의를 우리에게 주셨습니다. Jesucristo murió en la cruz. Luego la justicia de Jesús entregó a nosotros. 우리가 잘해서 하늘나라 가는 것이 아니라 예수님이 잘하셨기 때문에 우리가 하늘나라 갈 수 있습니다. No por hecho nosotros buenos, sino Jesucristo hizo buenas obras, por eso entramos. 예수님이 우리의 의가 되어 주신 것을 감사합니다. Estoy muy agradecido. Jesucristo ha sido nuestra justicia. 우리를 위해 죽으신 예수님께 감사를 드립니다. Está muy agradecido a Jesús que murió por nosotros. 우리를 구원하신 하나님 아버지를 찬양합니다. Glorificamos, alabamos a Dios que nos ha salvo. 또 이 복음을 깨닫게 하신 하나님 성령님께 감사를 드립니다. Estamos muy agradecidos al Espíritu Santo que nos ha dado este entendimiento de la salvación. 이 모든 말씀을 예수님 이름으로 기도를 드립니다. Y oramos por todas palabras en el nombre del Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 감사합니다. 예, 감사합니다. 수고하셨습니다, 목사님. Hermanos,
Estoy muy agradecido esta mañana, de verdad, escuchando la palabra de Dios, cada uno de nosotros, ¿verdad? Qué bendición tan grande que esta mañana también, ¿no? Dios preparaba para cada uno de nosotros la justicia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy también, sí, tenemos el video documental de Escuela Teológica. Sí, vamos a ver, por favor. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Sí, como hemos podido ver este documental, tenemos la escuela teológica para cada uno de los siervos, las siervas, también los hermanos, que está abierta la matrícula todavía, que pueden inscribirse, sí, a los datos de la oficina, que estamos invitando también como para poder unir el corazón y también poder verdaderamente profundizar un poco más la palabra de Dios para poder anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que si usted está interesado así, por favor, ahí está el número, el correo, puede usted llamar y también así de esa manera le dan la información para que así pueda también participar y poder estudiar, ¿no? Y conocer y profundizar un poco más la palabra de Dios. Sí, hermanos y pastores y pastoras, estamos muy agradecidos esta mañana por su participación y esperemos también en la noche estar juntos durante estos días que Dios permitió, ¿no? ¿Verdad? Esta mañana también estamos muy agradecidos a Dios porque podemos ver cómo, ¿verdad?, la palabra de Dios por medio del siervo nos está transmitiendo y estamos verdaderamente alimentándonos con la palabra de Dios. Así que le invitamos también a partir de las 7, estamos ya una vez más, ¿no?, con todos esperándolos y a cada uno de ustedes, ¿no?, invitar también a la familia, también invitar a los demás siervos, ¿no?, que puedan darse un tiempito para estar juntos. Muchísimas gracias con todos y muy buenas tardes, gracias y bendiciones.